o te whatalo whale mai monga lo tātou nei fo o tātou wheloa i le tau lungo ngā ruengo le nei wā yaso le tātou pokalame ma le tau tua lau Samoa Entertainment o tātou update ia po tala o mea na tutupu i Samoa. E mo atu i tātou tala o leo o wha i loa e le te itai o le tunu o ia fo o le ni pāremia le sunga la ule le mali tole o te pola tai vao forces made. Tā penanga ma le tūlanga wha matango fie mai lava le wafu i pia se ia pā ia le pensula i mulinu. O tā penanga ia leo o whaahilo le te itai o le tunu ma o la aono suia i se inga matango fie a o whaitau masina ono tātou tūwai lea i le whamana tuina o le tuto tasi po le sisinga fua alo tātou malo o se wililinga le nei o le nei tala. O le tala whaatai uma leo a pia. O le tala whaatai uma lea mata me le wafu. E tau i mulinu. O le taulanga na leta pena. O le plan fo na lena me ni sila e matai le mele o le nofo nga tu taulanga. E lawa matai. Mai o lo fa solo pe tu langa o tapenanga. O le fo u fal tatou sao. Le la na i uma tapenanga o le fa moe i le kapakari tua. Le o tapena le tatou malai fatu e fatu mai tatou farisa mo mo tu tasi. E ma tapena le anga i mulinu. Waterfront project. O le whainga o le waterfront atoa o pia le woman watatia. Tā pena ngor tātou matawhanga lanu uri leina hatai. Whala amatan ta pena mai ei wharisa moa ma mea. Male wha matango fia ina o taulanga o pia. Mane yo. E la lau tue tutu atu iau tau. A sei mai a mele tau o tātou waa fo le vesi sa whati. Angol ngā voi kau pāti kurangal ngā mea. Ia tātou whaso soro ngā sue. Ole me siri leo mai a mai le luas furu miliona lea le pau en market. I le tu unga wha anga tama i le taipo fautasi e masani atu nuku o le tasi lea wha ngai ngoinga po le tasi lea pokalame e tuli le mamalo lea tunu wha anga me le tai. Pite iane o le toi whafangu ai o le nei pokalame o le tu unga fautasi i le nei tausanga i le whamanatuina o le tuto tasi o le atunu o se tūlanga wa ave iai le tilo ma le tangitanga i le mamalu telo le atunu o se tasi le pokalame au tu o le whamanatuina o le tuto tasi o le atunu mta ia le tua tele o le atunu o whailoa le taitai o le vaenga o lo o ngafa ma le ia o tuunga fautasi le tai i le tūlanga o la iai ia vaa fautasi ai maise o vaa o le atau sini o whapele vaa e tasi leo le aloina e le matanga duenga o leo whapea sui o le matanga duenga le fesa leo wa mautinoa le tu whaatasi ai lea o ia matanga duenga i lua la tu te aloina se tasi o vaa lua whaingoina o le senga vao le tele na tau vaa i le tele o tau sanga sa wilinga leo nei tala. Le fautasi a tamauli wa tau sia pia malisi o telefone le vai no ma lua va mangong e mal va kasi tan paso le la no le mo fui mu Inisio tātou tala e masangi tau sanga te tasio na whamanatuina ia le aso whaingoina o le Global Youth Day, po le aso whapitoa lea, mo tupulanga talavaua le kalesia aso fitua le toia fia mai. O le so, le aso tonai po le whaiunga le nei vai aso na, fia ngai foi ia le kalesia tupulanga talavau uma, e kalesia ese mo le whatinanga. Ai mo le kalesia lava ia, aso fitua le toia fia mai, le fia anga o mangiangi, na maua lunga se whatinonga e pe o na moli mawina. I le ngata na amata mai le siva whaamalo stino, to so ai ia male house screening po le vaenga le siaki ai ia le tulanga le toto ma le suka ia whapea ia le mamafa foi. So ai le ma ta'alonga po, ta'alonga o whaingoina le funny games, ia lesa vai na ia tupulanga televau, whapea ia uso sesi na wala ulia i le pokalame. Ta walunga le pokalame na sao no ai ia suia le matanga duenga o malo le malo, la tote fofonga le tulanga o lapata inga ma fautuanga, ina ia tu inatu lea ma le mala malama o mātua ma whanau, e lea ia tulanga o whala au whaasaina.
na maualunga lea fa'amoemoe e pei fo'i ona iai se sa o le vaenga ua fa'aigoaina o le NRL la tu te fa'asoa i fo'i i tu'aiga sauaga ese e lu'i tauina ai ia le tulaga o talavau fa'apea fo'i totono aiga le pito la'au fo'i ia matua ina ia tete'e ma le ai atu tulaga o sauaga ese e pei ona ha'afia ai o se tulaga mata'ina ma se tulaga matagofie lea na molimauina i le fa'amoemoe pei ona fegaia ma le ekalesia po le tupulaga talavau e le ekalesia sofito le toe fio mai magiagi e inisi o moe mitinga o lo taula'i ai i le fa'amoemoe o le au talavau o le fa'apena ona latou finauina ina ia ausia aua mo se le linga i le ngata o tupulaga talavau lava ia i le tufaleagaga ae maise le lautele o le ekalesia inisi o tatou tala ua fa'ailoa le taʻitaʻi o tapenaga o le tuto o tasi a le malo Samoa le ua toe faitau masina o tatou tuapae le iai nisi o tapenaga ma nisi o vaiga aua le fa'amatagofiaina o lea fa'amoemoe o se uililiga lenei o lenei tala o le isi matutapegaga o le a fo'i o le communications ma le awareness ia o le lava ea fo'i e sauni atu la lava ia i se'i maupule leile le tatou polokalame ae o le o fo'uge ua uma fai mai tenda se lesi vaega fo'i lele mo speakers microphones ua mea uma fa'apega kitauga lelei lea fo'i le sound system e fo'i lele ia ua afaiaiaini ma le whaapea e whaima ia e whaunga ia i whale i tū ma isi me whaapea nā i luma i rano minga ki taunga le leile karo e whaunga le sound system e whaalonga ma ia e malonga ma i te lo tatu o tunu, malula tunu whaapea nā fo i ma munu wa mantua la o tele la au march o tele whana wa aonga la whaatasi atu i ai malula tunu e tauanga le leile sound system e fo i lele ia whaalonga malonga mu mai le malula tunu malele tātou tala muli o lea wa te tala le tūlanga le maketi fau i Savalalo e pei ona sila fia o le maketi lea o tula i mai e le vang whai puipuia le ia tau o tangata le HRPP na iei le lātou fuafuanga e le tau i mawhai ona fausia le maketi no whanga lea wa toi ai temi nei e wa lātou tapeneina se taso vaenga iuta i le no whanga i songi o le a fausia le maketi o se tūlanga na whai loe le te tai o le tunu o ia fo o le ripāle bia e ta tau ona ave le whaamua i le vaenga o lo iai i le mamatelo le atunu. Le mafuanga le na e se tō whae le whainga malo le whaatutui le tu Samoa o tasi e peo rei le tausanga lua o lua tasi toi whaafo i mai le mankete fausia i lona tūlanga lo iai nei. Pitai, ku whai loe le taitai o le atunu e iai le lape i le vaenga tonu i le taimina tusia ina i le ata le wa le mawhai ai ona ato uma iai ia le mamalu o le atunu lau whai pesnisi la iti la tu te whaongaina o le totele o nisi o lau whai pesnisi la iti e le o maua se hawa no i te tonu o le whale o le maketi le wa te tala nei i te iane o sao no le te tai o le atunu wa ta pena le malo nisi fuafuanga e tali e tuai muno i mana onga o le mamalu o le atunu sa wililinga le neo nei tala Asi sira le maketi le pena fa pe ave tu al men tu tau fai Wa fuafuanga na le whainga malo le japipi Yo ai nare no mai lo le fatu tu le tu sa mo tasi lo afe su tasi sifi mai lo lumpa yo la mai mau le fala ke le ma kango fire ku ole me re ka ka afe nga ka ko ele o la se fina ngalo lo ufionga la se ma fofonga na le whainga malo na le mana toe e ave tu yo o te le maua e fa pe tauna fa ye se si fale o le malo le mele lo fai ni fale ia wana ingalo i fa mo mo me o i tangata o i o tato maketi ia na pawala tu langa ile taimile nei no o mal fale ile o lava ia space ia mo tangata ia lava ia te wayo tautino wala permen le atale le atale sa tanu fuma fale lu fale le ia o lono winga e te lela va no e to ofi mai na tangata e tau fa fi taimile langa wa tele talo sanga na elo le mena ia yo le ele fa ingo le uta pena isi no fonga fo bana ia al marketi le va ia ile tuta ulang ia wa fa ftai le sao ni usi la los for milion maletato se furu milion era una Tau runga tātou tala e pēna tātou mafuta le nei vai aso antoa tātou whailoa i le asong fua i le vai asfo e mana ni te manuia le whai unga o le nei vai aso so i fua Samoa.